kubur kedai kahima ke jong bleh yang ini kuncing ya aja keren gitu halo kani kaman sepang kahima jong bleh kum bala pulis sedang mana nak ko Matius sendiri oleh pulai mau jisu ong ba wat pishwai kahima ke jong bleh pada kahok jong tes aidot kiki berkhot ne jing don kam ke jong ni dikata kalau kiki berkam yang ni kibrio bat bun sim ni jukrat hai kata ade kedai yang ane kedai pine kedai noru ni juk kam klat ujisu di pipule kam shkamat ngatai yang tu uang pan kuslai ke ibu fin bang ne ke fin kuk ne ke fin di mau uang pe kisim kim ju thung mo kim ju li rat kim ju ben ne kim ju li ot dan ne kim ju pelang lupa ki tiar mo dari uang ba ublei pat ude ublei ba sang ta joki de ublei wa sumar ki ublei wa pendap ki di uang kanut pilih pilang kam kodor kam palat syo mo banyak kita kisim dan dari ke ba uji su uang tu uang pada kai pada kau de pinwat kadai kata wat pishwa ya kahima ka ublei ba de ka hok jong dan ar bentah ni kahima jong ublei ba hok ndai numkran ni spang ka hok ta spang kahima jong ublei dia kenapa kalian ketuka por uji su uang saya di rumah Matius nyo uang ba wat ti pensasyan panten sa atit kan seblemo ti uang wat pishwai kahima ka jong ublei ti habai kan spang kahima jong ublei bunsin man si asngo bhai kanika kentin giji asngo bha haka jing duai ru mo giji duai wan kahima jong me long kamon jong me andre hatong ni sung thuk kum noi kata kata haba ong wan kahima ka jong ublei giji asngo bha spang kahima jong ublei ru haki jing duai o kahima ka jong ublei ka nang jan tendre dasnya kuat pengen ya pulih company akan dia cepat kahima ka jong ublei ke kan kahima ka jong ublei ning kong ai kahima ka jong ublei layalam ngadu Old Testament mo ngadu Old Testament sedang menyalap kahima ka jong ublei bat ya kata hingin lap nak kentin bu Yesus kren Pasal Lukas kalau kebakan rio, Lukas kalau kebakan rio kat dekat kebakan rio. Wong ni mo, kahukum bat kinong itu rupa, ilalong hadu uyones, nadu kata kapor layalap eka gospel kahima ublei, bat ubriu baro urung jubor hapo jongka. Uji su wong baka hukum, bat kinong itu rupa, kan ya bukan tuh ya Old Testament mo, kilalong hadu uyones, kamut nadu kapor jong hukum hadu kapor Yohanes tampun baptis layalap eka gospel kahima ublei mo layalap eka gospel kahima ublei nadu minsua to Yohanes tampun baptis pi Jisu uang ni nadu ka hukum kinoi tulpa hadu Yohanes layalap eka gospel kahima jong ublei Yohanes kinit mo pang Yohanes wala toy sepang jauh haka New Testament hendak udang dia prophet dan dia udang tu apa jauh Old Testament yang masuk tu baik kata mung yang masuk tu baik kata tanah kada bala tu haka New Testament kamut ba kan New Testament tak sedang orang tu he mar ko mangitip kan New Testament kadai Jisu ang ba kani kalongka senam jong ka Testament ka thamai mo ka jingim ko jong Jisu kadai ka Testament thamai wat hapor bu Jisu la kham kana ro katur kadang hap kadang deh ka ya jong Old Testament ni mo kit me pa jong Jisu kidang hap le ra si u sya ka temple ha tu kapor ko ma na chair thek kum ka hukum na dong sedang mo te kindit pang Yohanes nang baptis tang manchu kam ban kindit pang kata bodang deh nong tu pa jong Testament ka barim pikir ma ka jing tu pa jong Yohanes nang baptis ka deh kita aja kah di mana mama kawai kedai hu Isaya memang ko bahasa ko yung to ne kanu to buong ba habaki keli hato malong Chris uang ngalong ta kawai kasur mo wa pertah hari kla tu di kawai hendre sa kawai pat kedai hu Malaki nam lamo Malaki panong ka basau kadekot ka ba sat wong ni hakmi ngan pa api yau Elias yau Elijah mo hakmi ngan pa api yau Elijah unong itu lupa shwa ban sapoi kata kasngi ka bakraw
bat ka ba itiang utrai mo ublay hukum ula itu pa ni wang ba shwa ba ujisu unwan wang hakami ngan pa hapi ya u Elias kamu wede u Elijah unong itu lupa shwa ban sapoi kata kasingi ba krau kamu kajing wan pa ba jong Jesus bat ka ba itiang utrai hato ngi hakata kan itu seman bau Elijah wan dau tuju Elijah nama hang ni ongan sapa hapi yo Elijah sendre hakari itu seman iklami mo yo ni uju Elijah wadan hamshwa sendre ngi yo Elijah hakawi karukam pat mo hakawi pat karukam bakata ngin syam hapor balay nga sa ong ba uni u Yohanes nomor 15 ude mo Elijah namar ujisu hiru kan skam ya kata barkawai ngin pet ningkong so hakapor ka ba kha shua ban kha yu Yohanes na pumaptes ma hatu gajing thu lupa bu wan u Gabriel ye thu ha u Zakaria ma Lukas nang baningkong kadikot ka ba khat nyo ka ba dei sapang gajing thu lupa ye gajing kha ya u uni u angel Gabriel kan hu Zakaria u te unlen haswa ka khamat jo u kamot u Yohanes na pumaptes unlet haswa ka khamat jong u kamot jong Jisu unlet haswa jong Jisu ha ka minsim bat ka bor u Elias Yohanes ang baptis unlet banyalak nang ta ha ka minsim bat ka bor jong u Elijah de kamot kajing pa jong u blay yo Elijah ka bu promise hang tay hapo Malaki mde yo kam yo jo brio Dedi kamin sim, dia singa amat Allah, the spirit of Elijah. Kamin Elijah kitep hi, ni namanya kan sepang Elijah. Kadai ban restore ma Elijah udah iyo. Elijah open bed ya kajing mane. Kadai kata Elijah udah hak tu po ulum Karmel. Nama kalak dan kajing mane pe tahu lah serkai ba po Israel tu kapor. Di menta ban restore ne ban penwan biang, ban penyok biang. Ya kata kajing mane ke basisa sublay. Kasadon katu kajing ya peni po lum Karmel mak mapen hab dekat ding na beneng tau blay buat jubab dekat ding na beneng tau dibeli sisa ti Yohanes na pembaptis udan kata kaju kamin sim jong Elijah wa kata kalong mapen pai biang ya ka khamat mo kata kajing tu par tu mapen pai ka khamat jong ki khun cheki pa ni ke khamat jong ki briu ya kajing mo prakhat ka dono ki briu mapen pai biang ki so blay tiket kani ka dekawai ni kit khot bat sa kawai msi pule bat sa kawai ne po Matias kon nong ka ba khat wei ka dekhot ka ba khat lai khat sa kini di kitien ki jong Jisu ba pen scam ba u Yohanes na pun baptis ude ta u Elijah ba sawan u Jisu ong ne na ba kinong thu lupa baro bat ka hukum kilai thu lupa hadu u Yohanes ti lada pimon ban pediam uni ulong u Elijah uban sawan uni ulong u Elijah uban sawan piu Jisu upan scam ba u Yohanes namun baptis ude utakan u Elijah uban sawan ti ni hang to ba bun sen ni ju kan mau ro ikan ya haba pule kan ni ta miswang la ju kan mau ban ngai ba ko ji kan ba ta kalong ba Moses Elijah kesawan na beneng ta umat klaus penyiap lagi bikin sayap atau kamet joki kesedan laisngi steng mo sepen lipat lagi dan rai hadir mengapuli kane ade penutan kane kade ke ada pendam Elijah la ada wan bau tahu di mana semua Jisu ong ba Elijah la ada wan bat kila ada bele lagi kat ke baki mo la penyiap yo penyap lo. So, kata dia tekan bentar ke bang sukaan ini, bagi nong itu lupa, but Yohanes na pembaptis tu, udan ya kami sim jong, kaju kami sim mis kaju jeng temu, jong Elijah uberi prophet jong ka testament kabarin. Entah kadang seorang ba, kahukum bagi nong itu lupa, hadu Yohanes tu, kialap ya ka gospel kahima jong blay. Kalau tentang kajing yalap syua, Henry kata kahima kampak wan. Mo kajingan apa lah
Buat ki jangkup jong uru. Lepi pet Yohanes dan Pembaptis Bible ko ong. Kadai daka sne jong ka ut. Deh. Kung bolong u Elijah rukunta. Tuju. Rukam mo. Ta. Okay. Di menu hanglo de la itu pas pang kata ka hima ka jong blai ha ka Old Testament. Testament ka barit. Dapi pa show Daniel kal nong ka ba. Dapi pa show Daniel kal nong ka ba. Ngan su puli bet ka dikot ka basa pulai hadu sa pusan mo. Hiap man puli hi ka tu kal nong ber ka wei. Pa pin so tho ha namar hang ni ka de ka wei ka jing po sneu ka ba ne bukan nazar po sneu. Te hadian ukot ikitu ki mo bikin batai. Ya ka jing po sneu jo. Te kim dan bala. Te haba khadu Daniel yudwai ki parlok pada ublay pun pa ka jing po sneu jo. Ne bukan nazar ha Daniel. Te kai ka ba ublay pun pa ha ne bukan nazar ka po thiam man me ka long ba u yu i ka tu ka dor blay thau mo. Gawai ka dor to ba ka khlet ka ksiar ka shadam ti daka rupa kanya ka sikai hadu ne lobong kade daka renong pat nang tu sapo kade daka nar mo ki khosip wa pat kiti ki sela kejat pada pat ki simpre kejat ki de daka nar bat ka do bertha bat ka khamkut tangata wong ba ulai i pada ya umwe umau bahap na beneng mo uba om simla yu de ka ti breu ka bai ko Pala sim tau mau om tama am de ka ti breu hande tau mau la one shop ya kan ne ka dol na ki kejat jong ka bat kita bar ka kala khlem lut kala paralut la kala podar lut bakal air kelawan kara no iki deh ki jano hande tau mau pat nang he nang san Te su thu kita jing pos new. Tendre udanian uyo kata jing pos new bat ya jing batai ru jing pos new. Bat uyo thu. Baru uang bakini bar khoi kita hima. Klik share. Nadong sedong klik share ka bayang ka hima Babylon ka berupa ya ka Medo Persia. Mo karenong ka Greece ka Nar ka Rome. Bat kita ki baya pat isla kejat kidai ka Rome ka baya pat. Thì udahnya uang uya thu ya sepang tu mau pada bahap na jerong. Baru uang pun ni kerkhot pasal pulai uang. Kalau batai sepang tu mau bahap na jerong. Uang bat kumba melayu i ya kanar bakalai kle bat kado bertha bakti. Kin pin kle yal de bat sumbai ki breu hindrai kin am yadat lang kumba kanar ru kam yadat bat kado bertha. Te hakisni jong kita kisie kamu hakapor jong kathe ke bentar po jong karum buat bakal epat mak ladan mu kajing persyang bakin ya wan penlong biang karum ka we si teli biang da ka baki persyang banyak song kurim deh ndai kisim semala wad wong no ti hakis ngi jong kita kisim ublay ka beneng un penyang ya kahima ya ka ba an am pendu lanu lanuru limne an am ino ya ka jing sensya jong ka Hakawai pat kajat bendreu. Henry kan peluat pat kan bamdo ya kini ki hima baro bat kan yaisa bam jukut. Kat kumbamilai i bala klau ya uta umau na ulum am daki kti bat bala peluat ya kanar ya karenong ya kadau bertang ya karupa bat ya kaksiar. Ublay ubakrau ula pentip ya usim ke kaban saja hadin kane. Kajing pos neu kalong kabasisha bat kajing batai kalong kabaskan. Tinggi su thu bhana kato. Kajing batai hentu jung Daniel kalong ba. Ublay unsa seng hadin jong kiniki hima jong kapertai. Ublay unsa piyang ya kawai ka hima kaban am no jasu no. Kal hima kaba kanum ai ya kajing sesar haki wai pat. Kumbalong kiniki wai kaksiar awan ka Babylon awan lado. Awan kami Medo Persia sensar sama ka. Dadap kato la sensar sa Greece, dadap kato la sensar sa Rome. Handai uang hadian jong kini kasawan kawai pat kahima kaba kanum ino pat kajing sensar haki wai pat kaba kanya ini junom kaban bamdo lut ya kita kiwai ki hima jong ka pertai bakani kadai kahima kajong ublay namar udai umau ubahap nanti na bane
mo kani di kahima ka jong ka Jesus Christ wan ban seng to but ngi i ngathai de hu Isaya kan dai ri ru ne ba itu upas phang ga jing khai Jesu ka ong ni mo ka ong namar hangi la kha yo khun la a yo khun hangi ti ka jing sin shar ka government mo ka hima le sing la ong ti ka jing sin shar kan long halor ka terpeng jong u bat ang khat e ka kerteng jong u ba phla u nong sla u black cowboy u pa bom jukut usiem ka jing so ka jing sin shar kan long halor ka terpeng jong u kan ye ka wei ka jing thu pa ka bangi sing la ban sham shang ka hima ka jong blai nang ta Daniel nong ba nyoru kadi ka ju bat Daniel nong ba hang turu khni i ngin se kulia da si sipet kendet sepang ka hima ka jong blai bat sa ko wei because nong ni kong de khat ka ba la ko wei la ku lai mo ke ma ko tu jing thu pa sepang ka jing khai Jesu jing khai Jesus Christ ka hima ka jong blai ka wan tang hau Jesus Christ ya sing na bong kita dia kawan tang hau Jesus Christ kong hong ni mo te hakami pan sapun khon hala ka ko bat pan kha yo khon bat pan khot ya ka kerteng jong u Jesu une unlom u bakra bat an khot ya u khon u ba khle tam e bat utrai u blai un ai ha u ya ka khat u debet u pa jong u bat un sinsyar halor ka ying u Jacob halaka arta bat ka hima jong uru kaban am kutsu pi meneng lai pune sapang utu umau bahap na beneng bayang ya ka hima ka jong bleng kabam kutsu mentang i hang ne manu ba sinsyar ha ka hima bat un sinsyar halor ka ying u Jacob halaka arta bat ka hima jong uru kan am kutsu ini i kini jing thu pa sapang ka hima ka jong blai bat hang ni ka New Testament lengi i kanang khamsha Jesu ba kata ka hima ka jong blai ka hima ka jong blai kan mi pau le sing la kan mi pau ha ba Jesus Christ mi pau ta te ta u Yohanes na pumaptes ni la ipuli ka mau ka jing lap jong ke jing lap ka jong Yohanes na pumaptes ka ba u lap le sing la ong ning kong do ru ne Matius kan nong ka balai dekat ka baar ka ong ne ka jingelap jong Yohanes nong baptis kan kuliah dekat baning kong mo ha kita kisngi ulawan Yohanes nong baptis udaya lap ha ka ri cloud Judea uda ong tu kela ka bamut naba ka hima ki beneng kalajan naba ka hima ki beneng kalajan muklamong makalawan nanta hindi kalajan bunsin mengalir sendiri hi mensuang aju perkat aba ong ni kini ke dekat ke hima jumbe kala ajan namut oh kala ajan mentah namut kala ajan mentah mo klam da song thu ba klam da song thu ba japang ke hima jumbe ngarang mut ke hima ke jumbe ke de kata ka ba u Jesu le se ke jingwan asin jong le se ke jingwan asin jong hawat ke dai ndai kani ka jingalap sapang ka hima jong blai hang ni kamlong kumba bon peng jong ile sing ju perkat ni jurwai ka tu jingwai ka jingwan ka hima jong blai kala hajan kala nangjan ni perkat tang kata ka hima ka ba dia si ka balong tangible la si ka bala kata ka bangila banyu i da ka jong kaman ka mo ka hima ka ba blai don Jesu dan ki angel ki dan Hendrai kani ke benta ke bakran mah ne kam dei kata. Ngin nya pulih bat nganget dengan sayok baju sutu. Mo ke basisya. Kita Yohanes nak noptes wat hadin bulaya lap ke hima ka jumble. Mauru. Kajing sutu ju us pang hima jumble. Kamlong kum ka bau Jesu ya lap pang hima jumble. Kai pher. Namar ba let's say Yohanes ang baptis ka Jesu thuju ka lomba ka hima ju blai kan dai hapo Jerusalem hapo Israel bau tau Messiah lawan un salong sim hang ni bat un sa job thmalut ikinong sun barok khai bat makijiu ken se shong suk hata kapor let's say un pelat yaki na ka jing sin sha jong ki Roman
kata di jing su thu jong Yohanes 16 wat uyalap ika hima jong blai hene ka jing su thu jong upat sepang ka hima jong blai kalong ke ba makla ngin siapa sio kadan ka mo ngin skam ya kata pikan mau jayu Yohanes 16 usak kri hene shwa jong kata usak kem no nama bukan persyak yo herat ya ka jing le pop jong herat mo ka jing pop jong herat jiu usak kem but hapor budan hapor bendi kai ke bau Yohanes 16 ule hakapor ke budan hapor bendi kai ke bau Yohanes 16 ule kata kalong kawan kai ningkong ngai alam 18 mu uyu jisuru wong hakmi konong berat jong ule ubakit no kapop jong pertai bobang no kapop jong pertai ule mo u ko itu ko pertai yong jisuru andai anda habu ladan hapor ka bendi ying bendi udan kae usdang ban artatian yu jisu panang ta kadau Yohanes ula pen benar uang ba hakami habren jong pi wan uwei ba krau ba ngambet tang ban kata iki banlat ki ti jong uru mo na pen baptis si pi da ka dari uang ta bawan nadin jonga kam krau ban yanga pen baptis si pi da ka ding da musim bakon aduk kata ula sutu ula syai ba hakajing mo jum kat jong Yohanes 16 bu jisu de tahu ban pelat yaki hendrai kajing sutu jong uru de se hang taru kadang kajing pakla nama udang perkat kajing penlat kan David nak kati jongki nok sun nak kati jongki Roman ye pa shong Matius kan ka bakat we Matius kan ka bakat we ka khot ka ba ar ba balai ti habau Yohanes ulai osngo haka bindi syafang ki jingne u Chris ula pha da ki senran jong u bat ula keli ha u melong uta uban sawan ne ngin ya ap ya uwai pat ti ningkong de mo u bala phla Yohanes uang yu jisu mawan sanga jisu ban penbaptis hande di mame kan penbaptis yang mo ula tip ba asai ba u Hendrai PIM dan haki jing kata di jinglong jong iki beri berkuat jero bon sin hawangi dan haki jing ngis daman artatin buat haba ngila tip bahasa pang uji suruh ngila tip pang ubleng nom eno ngila non noro mo ka bible ko ang ba uji su ulani ubleng ulong tau perlok ubakam jan jisu banya men nanu paran Hendrai hang ni haki jing jinjar ti bang kendo bon sin ngiju sedang artatin tu keli uang ba keli pa eksenran jong nomor dan bisenran bakin le ban keli jisu hato melong mame utau badi banwan nengi abdu wai pa namar pi kajimut balai usdaman artatin ni kada barok kolong bau kajimut ju kajisu thu jong Yohanes syapang ka hima jong blai kalong babaklah nata kadang usah sedang ban artatin ru udang mut ba ujisu uwan ban pelat yangi lani yaki da kajing sesial jong ki Roman da kajing syale mo ban ben yaki handai mata ngada man habendi kamu kata kala bang de om de ne kata api kata handai wong ada uday te kamu by this time maybe mentah lah dia banyu ikan kita kidakshin mo kijing crowd ju ban pedi kijing pelat na kijing syakti syakhum hendrai usak set man apa bende sedang ban balik usah man aktin maka kijing suthu ju usang ka hima ju blai kalong lupa ka belak baklah to yana takadawat mentai ke singiru hapdeng ki kestan hi ngidang kijing suthu baklah bas ka hima ju blai gidan kajing suthu ba bakla bas pangka hima kasong ublay ngi perkhat baik kata ka hima jo ublay kaman sawan kaman sami pau kata kesmi ka bakhat do andai kani ka hima ka bahang ni keren kam de kata ti handa haba Yohanes 16 pula sakem uji su sedang menyalak lang ya kejuk ka gospel berkata kalau jisu yalap uang ba kala ka bamut na makahima jong blay kala ha jan
Uli nak pok markas kau nong ke bang ningkong ke dekat ke bakat sama sama. Dia hadin bala bendi yo Yohanes, hadin belasat bendi yo Yohanes. Jisu lawan sya Galilea udaya lap ya ka gospel ublay. Uda ong la pendap ya kaya. Bat kahima ublay kalajan. Tu pin kala ka mamut bat tu ngedru ya ka gospel. Wong ningkong no pi hadin ba ya la sebendi yo Yohanes na pembaptis. Jisu wan bat ulah wong no la pendap ya kaya. Ka mamut Kijing itu lupa bara koi menta kilawan sakai ke pendap. Kalau koi kata kaya, jong kahima ke jong ublay. Pat kahima ublay kalajan, tu pin kala ke mamut batu ngedru ya ke gospel. Kata kadeka, jingalap ke jong Jisu ke beningkong mo, desing laban am. Kijingalap ke jong Jisu beningkong hamataya seru bat hang ni maka sui kadeka jo. Dah. Balai Judas din ho Jisu. Kadi keju ke misunderstanding. Udang perkat ba dalalong siom Jisu te Judas dia babat pisah. Mangai kajing lek long jung hang turu kadai nak kada ba ude uba bispa. Hendrai udang perkat desi Jisu dalalong siom basin syar ti muur unong ki menteri te layok pisah sibun ba. Hendai anda bau sedang menyii bakamlong hunta sedang benduk jengkerman ulian no kamlang di ni Jisu bonjo ke pisah ya kata de kawai kejing bakalang ajong kejing sutu bakalaru sepang kahima kajong bre ti wat ki apostol ru wat ki senrang di jong Jisu ru wat hadu bau Jisu lami pat ru pikir mau how to ulum shwa bau unkiu no how ulum oleh mo tu Shwa pun kiong nak sebeneng. Kiong kumno yu Jisu. Kiong kumno yu Jisu. Kikam ki apostol kalnong ke beningkong ke dekat ke bahandri kong no. Kumta haba kilaya wan lang kilaya kili yu kida ong kani di how to ulum oleh shabu Jisu kiong nak sebeneng. Ya si kani ditugasni ke pasal phom mo hadin mu Jisu lang ipan. Kumta haba kilayawan kikam ki apostol nung nikong dekat bandrio. Kumta haba kilayawan lang kilaya kili ya kida ong. Ko try hakani kapor men penyo pat ya kahima haki Israel. Pi ki kidang mut sepang kahima ka bahang ne po patai. Kiong hakani kapor men penyo pat ya kahima haki Israel. Kidang mut menta tel along siem Jisu mo. Wat shwa jong kataru. Hakapo Jisu dang lech Jerusalem. Shwa bu un sha sana phanana. Jisu lech te kakhamat besi de kata jingkhyang sin na marutip un sha nyak mo ula itu lupai kan bun bun sin. Kisandran pat halanti le se kidang ya. Monu bertham khrang nam na preng jami. Kidan da ka jingsu ba da ka jingsu kemen. Mo kibriu pra khwat bu Jisu lech shong hakada kilaya siang hamadan. Hosana hosana kiong am. Long bala kerku ta bawan ka keteng ke jung trai. Balai. Namar katu de ka treatment ke bagi julek le se gisien. Kila pediang mu Jisu di usien. Kila mudar mu Jisu di usien. Un sa syong ha ka khat. Hendai penban tang katu kat ni sini Jisu sa sana phana. Hagol kotha. Tigi kibriu kiba ong hosana hosana. Desi dikijuk kibri ki ong sana pernah yu. Namar ba? Peleng lak syukur ini. Desi. Lak syukur. Jisu lak syukur ini. Balai. Namar kim shim lasung tu. Ru em. Syapang kata kahima kacung ublay ke ba? Layalap. Kata kadigajing sisya. Kim shim lasung tu. Wat kiling do. Bun sen Jisu habai ekran ki farsi kali wat dong yu ki sadusis kali wat dong. Jisu ong ki bakalan nama pin tip ya kajing tho. Nikodemus ulet chu Jisu menmet habai ekran mu Jisu. Jisu ong Nikodemus memela unong hikai ju Israel mentit. Pi kinong hikai ru kintit syapang kahima jumble.
kim tiếp sẽ phang kita kim tiếp ki dei ki noi kai ki don ya ki hukum ki jing tho để kim lại ban sang phang này kata bốn xiên kim tiếp nga ai ngồi blay ba tiếp ngay yoi cái này chính sai một nhiều yoi cái này chính sai cả đập pun kala sai cả ya ka jing su thu ni ta jing su thu ka dapun kala ya ka jing im ka experience su ka bangim tang yo ban man hi so kan u khang ni ka ni ka jing mut jung khat jung ni mar kalong ki ka ban kam ha kom ki kastam mo ni dan kam hai ka ni topai hadin bu ni u yones u pha ya kisanran bakin la telinu jisu cái bộ Giêsu ai chụp bao cũng người Giêsu ya Yohanes nghe phai xuống Matthew còn non cả bá khát quấy Matthew còn non cả khát quấy cái khát cả bá sao bá sẵn không conผมเนี่ยพี่ตัวดูkhát bá ar balai cái đây cả bộ Yohanes trong Matthew sudah dan habendi tiêu lap phak kali hakisanran mo melong uta uban sawan ne ngin ya up ya wei pat Giêsu ai jubab pun no. Kabasawat basan ko ong ni. Giêsu ai jubab yo Yohanes su ong ni. Giêsu te ulay tho bat ula ong haki sandan jong Yohanes na pembaptis. To khele ya tho hau Yohanes ya ki e ru ki ba phio sngo bat ba phio iru. Ki ba mat la ki pet pat ki ba ko aru ki ya. La pen khoj ya ki ba pam yang tho le. Ki ba kelut ru ki sngo lapan empat ya kinong yap bat layalap ya ka gospel haki baduk ru suk ru mau uban om thot hanga pi ke jubab ba jong Giêsu na fi perkhat te ka jubab kom kum ru kan ne mo bul kum kan ke jubab ngang masih perkhat ma hendai dah hadin ai ngoi blai ba ni la ma suk thot mo ai ke suk thot hang ni suk thot pi ka bible ke thot yo ka Bible ke thu ngi ba ya ka por thai bor ko wei la dep de nam de la dep de hanu la dep de khau suk ta upol wang ngathai sikiru wang basol andersen yang ngi la de ha ka pop ha ka jinong bra ha ka pop la dep de ngi te u ai u ta u balong u ba le pop na rang sedang mo le sing la no suk ta ya kata nggak saya tahu ni kong Yohanes nomor lain, deh, dekat depan, deh, ngam mau kan? Dia, dong, usatan mentau along terai ni bertai, kata ada jenis sah. Nama ublay ai ya kajing sah hano ni kong hau ada, deh ublay labu, wangun bu ublay unlong nong sah hale, halo kimrat, halo kisim, halo kiki berkai, ublay lo tahu. Hendai Adam ulah pun kau mu nak milih dia hau setan. Tiga Bible kau ong harum nong kau Hendai aku dekat kau bakat Hendai. Nanya kuliah mu betul bentar. Kim jutip baha ubah pi IT no era dia kum kimrau ya kaban kau mu. Pilong kimrau ken ya uta ha ubah pi kau mu. La kijong kapok syaka cingyak la ne kijong ka jingkong mu syaka hok. Adam pun kau mu ni milih hau setan. Lalong dia mentau merau ni setan. Along merau. Mentau mut setan along kenra. Try jong Adam. But PE hau jo. Atai jo nang menikong ba ar. Pinlap hang tu ba ujo ha ka tu ka puat ka ba ka Bible ka ong ba ki khun ki jong bleng. Ki seng ha beneng mo. Usetan udan pedeng joki. Kini ki khun jung blai ki de ki ba mi khmat na ki wei pat ki prathai ki ba mi khmat na ki wei pat ki prathai te menta u Adam ude bandan lang hangta jingsa u Adam ude ban long unong khmat jong ni prathai jong ni hendrai na kada bu Adam lo pen ko mu la de ha ko jong setan u setan menta lo long u nong mi khmat jong ni ka prathai ngata kada usala banlek usatan unde bu sulet yang tu dah kabor unum la ulet nomor udam ka hok le sia ko kalian ni om bu ulak bandan hang tu baru ble khamong me what one sini khet time amdan jaga ne khamong uble usong yu me wan nei
uang ngaya serum seneng halo jong kapur thai ti kajing mut iyo kata uang ngaya serum seneng kajing mut ba ulang try ma mentai kani kapur thai berkawai ti kamu mut ba kani kapur thai berkawai mentai ka along kajing sensar jong setan berkabai dulu keren ni kata deh ti kapur thai berkawai ka along hapo kajing sensar ka jong setan baka kahima ka jong setan ka di balong kuno dena do ba wadang ule pop kawan ka kajing ya kata ada ka ka Bible ka keren deh kawan kajing pang kajing sistem mjudon menu-menu tikani ka di kahima ka jong setan kadang ki beri ku sayap kisah pang kisah deko kisah matla kisah gelut kisah menang keren sya kilong ki basong soy balai namar baka perthai hi prokowai ka along ka hima ka sultan dena takada hopot bu syak pensoy ho sultan open in em itu ki hima wong kumno sultan wong namar wong ngin pulemo kan kapsai Lukas kanong ka basaw ka dekhot ka basan bat nyomo ka kapor bu sultan open soy jisu usultan ti haba ulayalam no ya kum ulayalam yu jisu sya ulum bajrong ulapen haku ha kabasi kelmat yaki hima ka perthai barok ngamo bat usatan ulaong hau ya kani ka bor barok bat ka burong jongki ngan sa ai hame nabala ai yaka hanga usatan uang ba ngan ai kini hame yaki hima jong perthai barok hoi namar ladap ai shoy ki hanga muno ba ai kini Udah Adam nang tawong no bat hano ru ha ubah ngamon nga ayaka kani ka perthai kadi ka hima ka jong sultan kadi ka hima ka jong sultan bat ka Bible ko ong no kapo ar koren kanong ka basaw khot basaw u apostol Paul ong no uang haki ba ublay jong kani kaperthai uni ublay hang ni unde ublay mo bisetan uang haki ba ublay jong kani kaperthai ulapen matla no iki jimut kita ki bamyen khanang ba kajing sai ka gospel ka burung ukris ubalong ka dur ublay kan om tingsan haki wen ni ublay jong kani kaperthai bopen matla ki khmat jong kibere bikinim ui kata kajing tingsan ka burung jong Jesus Christ wen ni setan nang tahu jisu apa Yohanes nong kat sa kat palai pong tu pikan mau swabu jisu un sana panano wong kuno ngan om yo ya keren si bun shu bat pi namar us im jong kane ka perthai un wan henry don ru em hanga jisu phat yu satan we im jong kane ka perthai pi unum la balong us im lada kane ka perthai kam de ka jong lada kane ka perthai kam de ka hima jong tika ka perthai berkawai kala hab haka jing sesya ke jong sultan ngado bu adam lepop tinun ta tik ka bat ke kita kidak ki bapau sabar bakani ka perthai ka deka hima ke jong ke kita ki bapau sabar ma kidan masuk ba jingyap ka deka wai ka jingyap ka deka wai uji su ka Bible ko omba uji su lawan mi pa ban no to take away our sins bu pen sniu no ula penduk no ya kata ka ya ka dan kebor ke penyak udah sudah leh Hebrew ar khatsau namar kata haba kita ki khun kilong ki nong yok benta na ka do bat ka snam ma u hiru da ka ju ka rukom ula shim benta na ki ju bada ka jingyap unyo penduk no ya utaw wadon ka bor ka jing penyap utaw long usoy tan kan te mana barang ka bor ka jing penyap setan te ka jingyap pada ka wei ni kidak ba pen i ba kan ni perthai ka along hapo ka jing sisa ka jong setan sok man deh sok man nang ta de ningkong Yohanes kanong ka balai ka dekhot ka ba ra kaong kumne jar ubayai le ya kapok ulong na usatan na ba usatan
uju lepok nado kawa meningkong ya kan ni kenang lapan pau yo khunu blai ba unyo penjot no ya kijing le jong utau sultan to destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. La kubisi pun dia toh nilai iba usultan ulong utau barang kabon sama cepenyam di kita di gawai ni kidak jong ba usultan lo sensar ya kan pertai nang tak jimpang di sistem deh tiu jisu anyam tu jubab tentang nilai kuliah bohong kelet je tu Yones bermakna kita pet kita berkor kita ayat papang yang ikut kita kut bayar perlu kita mipat Kibaya perlu kilami, pat. Tihang ta pada ke PNM kai kejinya pen ta ka kontras ta. Ada ka hima jong sultan ka de ka hima ka penyam, ka pang mistom. Menta kadang ka de ka wei ka bor ka ba la ban reverse ya kai ka let's say la modong ta ban penim yang yu belaya. Kamu ka de ka belum persyak ya kan ka hima jong sultan. Kata ka de ka hima ka jong ble. Kani kan ka de kata ka hima kaba ka Bible ka yalap kaba menta kaba ngingi dei ban sungthu mo kiba dekoru kila yok khia nak kada beli ki opang kada jong kapop ki opang andai menta kila yok khia kamu kadan ke iki kaba kham khlannya ke hima ka jong sultan ru bahwa dia ke iki kaba kala le ka hima ka jong sultan usultan le Dala apat mentaban ban bahagian empat kita. Sultan lah warak kecing yang kamu lakut sendan. Hendak mata kadang nak kawai pat. Kabala ban ajing imbiang. Kamu kahap ban long kabakam kerau ru. Nama nak kamu long kabakam kerau belum lah ban jom. Kamu kalong ru kabakam kerau. Kata ada kehima kacung bleh. Nang ta sekawai dia kadang. Kebangi jupuli berbuat. Matius kanong kabakar kadekot kaba at pinyomo kanong kabakar hakapor kabo jisu ube ya iksut kemang kibrem ti farasi ki oh mi te balik kabor jong sut jong Belzebul ti jisu soong bakahima kabailek persa elade kanum la banyeng mo Ti wong tal do sultan ro ile persa ila de kahima jo ko nom ne tendre jisu ong kum ne kan kad khot ka ba apnyo ong ne hendrei la da ngabe no ya kiksuat da umensim uble kum tate kahima uble kalawan sisendon hapi pi kajing la ban be kiksuat kajing la ban penim pat ikibaya kapeni bakahima kajung uble kalawan Dia minta ngenyalap kuno cuma kahima jublay. Ngenyalap kahima jublay kalah hajan ne. Ngenyalap kahima jublay kalawan ne. Kalawan kahima jublay. Nado arajar sene mensual singna batong. Kalawan. Hendak bun si minta ngenyalap ya sengo pakai kahima jublay kalah hajan. Hendak kalah dewan. Kahima jublay kalawan. Nak kemau kadang bujing wai busnat bang asyik sengap mensual. Kabong. We declare that the kingdom of God is here among us. The blind see, the deaf hear, the lame men are walking, the dead live again, and the poor hear the good news. Kahima jong play kalawan. But kawai jing wai jong Steve Green. It's not when his kingdom come. Am tip saya sekarang tu jing wai. Am kemau ki lyrics tambah. It's not kan? Kaong ba. When his kingdom comes, then my heart will be his throne. Nongka kahima jong blay kawan hangi. Mo kawan hangi. Ta. Baik mo hadin kan ni. Kemau ni am kapor bu jisur pa pat ikti sakri jong senran jong banlek banyalap. Inyo pongut. Banlek banyalap. Bat kilalek banyalap. Bat hadin berkilawan. Kia tu ni oh kiksud kilap pet. Ngila be kiksu ya keteng jong me kila pet kia ke papang le kila kemen man deh kan baru jisu ong kum no Lukas 9:10
kat khot ka ba kat pra man pulih kat nyobat prama kong ni te kita ki nyok hongun kilawan phai pat da ka jing kemen kita ong ko terai wat ya ki ksut la pendam hapo jongi haka kertang jong me ute ula ong haki ngalayo i yau setan ba u hap kum kalili na beneng pi mentah apakah hima jong break lawan ni mentah setan ulah ha kamu ulah rem hoi kani ka jing i jong jisu ni kamut bau setan udah hap sesang tene beneng mulai se hande ka dikerukom keren ka jong jisu ban pen i bau setan mentah dan syu ka higher ground ni sing lam dong dan syu kata kabor kam tam long hakita ki bangai kai ma jung play kalawan kajing la kajing be no giksut kajing pen khia ki bapang kajing pimipat ki bayap kani kidak ki basina namar kahima kajong blay pa jong setan kai phet pak ba kamu ke bible ko ong ba ukris don jingade yu bat belian mo nani kahima jung blay pa kahima jong setan nani kajing shai kajing dum tikilong mat persa ada kahima ka jong setan kawan lam ni kajing yang kahima jong blay kawan lam ya kan jing im kajing pimipat ki bayap cikata ka de ke kadak ba kahima ka jong blay kawan uji su ong ba naranga ngabe no kisoi dah mensim jong blay nani kumba ong hapo lukas nong bakwe kabar ko ong simpre akti jong blay kahima jong blay kawan api kamdai syo mengindang yai ap kalau ada wan tikum tak kahima ka jong play kadai kajing pelat yang ini nak kabor ka jong setan nak kabor ka jong ka pop kabor jong ka pop ndai nak kajing syaring merau ha karong ndai ha kajing syaring merau hang no ndai kajing pelat nak kajing long merau ka pop kata ka bakam sini su nama kajing long merau kan ni ke bahaka met kami le mo hendai kajing long merau ke bahapu kamen sim kan kam tam ha pilong merau le jong sutan ti ujisu wang pelat ini nak kata nak kajing long merau haka pop nama ladi yang ni haka pop kata dekat itu baka bible ka mau uji suang no uta ubayai le kapop ulang we marau jong kapop Yohanes namo pra dekat like ho sao tak dan re uang ru pada like kon rio trai uang pada ba hande dau khon mo pelat je pi long ubanda like no da sisa ba kamut ba uji su uang ta uang ba pilak te pila ban im kajing im ke bahok pila ban im kajing im ke bak hempot kata ada kajing sisa bak basungsi kalong ba kadang kau kajing tu kana bar ka baja sisa kadaiatu kapur kan masuk senam yu dajit le sila makan mau kadai hapur bak itu ki brio ki layo katu ka declaration mo bala pelati ki na kajing lomrang tidak ki blacks ne pojong Abraham kan mo kadai kata mo masa kadai ketut kan tiki kibun kitu ki brio kimtip ya kata tiki dang ya ini sakim ram namar bakimtip dai tat tang hadu makin namar baki kilek ban buri rumo ya ketuka mo ya ketuka hukum man pelat no ki marau berkhoi tiki bepli namar bakimtim kidang sa kejingim kum kimrau kidang sa kejingim kum kimrau hadin bakil aktif tikila sutuk kan bakil alat kim desu kimrau bakata ni kong ai kadai hang ni mo kajing khajuni tingir bun ki kristan nadu mensuar uji su la ai ya kata ni kajing im ka pila ban job ka pop henry bun sing ni juri dengan hai ni lek kom no mo ni ki break ba pop te mo la senu phi
kata kadai jing sisa. Jing long brio temo. Setelah Henry kenal bah haka ding pernah laksana pernah ke jing long brio laksana pernah ke pop kamdan bosu ke baik kau. Kelayak. Diminta lah pelat yang ini kata ke jing long berau ke pop. Nyala ban im ke jing im ke bahok. Kajong Yesus Kristus ndek kajong ngapan, ndek kajong ni, ndek kajong pi. Bapin ong tao mata kamut ngata. Im hok ndok. Kamlong pat kamta. Ngin sia pulis yo, bat ngin sung tu. Kumnu ngin yo pada bandrung akade ka hima jumblay namar ba habang ila elap sepang ka hima jumblay dan kam ngin mengindan hapo ka hima jumblay. Ndek tam ngin sui ina ba katay ka hima jumblay. Handai la dia pat myo bandrung tu po. Ngidan kam ban yo rung po. Thì kindet mo siya pang kajing job kajong Jisu. Ang sipuli na po kitab jing pang kalau nong kaba khatar kitab jing pang nong kaba khatar kadekot kaba nyo hadu sipo mo. Kong kumne bakat ma kalalong habane umikal kaba deu Jisu mo ne umikal deu angel rangba ubo deu angel remikal ne deu Jisu ni. Namar kakerteng Mikhail, ini hakaktin Greek ya sekali Mikhail mo. Kabamut, utau balong kum ublay. Utau balong kum ublay. Te haka Greek na ka Hebrew kan dia? Te Mikhail, haka Hebrew na. Te uniu Mikhail de Jesus Christ. Mo. Nama tentang way being haka universe berkaway. Uba long tang ni way ubalong kum ublay. Buat tari tamu Yesus Kristus marbai. Tu Mikhail bat ki angel jong kilayale thma ya utau yak jakor. Te utau yak jakor ru bat ki angel jong kilayale thma. Henry Kim Shem la job lemne ya kajaka jong ki am shem la shem shu habneng. Te la shop no arsut ya utau yak jakor bakrau. Utau sentiment ya ubala khot uksud bat usatan uba syukur ya kapertai barok kowe la shop no arsut ya syak kendo bat ya kita ki angel jong la shop no arsut lem batu sngap ne dukat baspomo bat ngalayo sngo ya kaktin bat jam habneng kabaong minta lawan ja kata ka jingpenin bat kata ka bor bat kata ka hima ublay jong ni bat kata ka bor sinsyar utau kris jong Nabala shop no arsut ya utau unong mudoy yaki para banget jongi ubasat mudoy yaki hakmat ublay jongi minsi bat minit. Snap hade. Mo ublay. Utau Jisu mo. Mo ublay. Ai mo ublay. Ti kay kabang yi hang ni. Kay kabang yi ni kalong ba. Kani jingsya kadai hadin bau Yesus Kristus ada biak. Bat ada nipat balik sebeneng mo balik puli kan bentan mar ngi puli bentan buji su ong bangai iu sultan ulhab na beneng kum kalile mun hab step ba kalile ka dikek step han kamu kajing hab ujung sultan kalau kebak keluar kebak krab ha kebalong ke jingram kepada long no lah daram hi kan ya selam daram keput mon le selam on kadai kata daram keput jing hap ke bastat aduh kata ta ti kata dia jimut ti apa ya puli kata kuat on puli kan dia bentar tendai kan dia ke bentar pat apa Jisu wang bu setam lah hap na beneng kamu dah bu lah hap no kata hi tendai ka jing hap ka ba jing hap ka ba le sin on balong final kajong setan kadai hi hakapor pu Jisu balik sa beneng mo namar hang ni ka ong no kedukhat baspo ka ong no bat ngalayo sngo ya kaktin bajam na beneng ha beneng kabarong minta lawan ja kajing penim jungi kerja menno kajing penim kadai hadin kajing ya bajing lipat jong Yesus Kristus kata kajing penim jungi tiga mut kani kajing ja kadai hai hadin jong kita kajing ham no kajong setan hi kani kajing le ha beneng kani jing le ha beneng thamaru kamdai kajing atalang wat ni kata ni thama jong lihat sini lah menong ketemu juga kalian kau di kau, handai kamu kut tangkap ta, handai kadai ru
kajing ele kaba ni kapol jisu wan seperti kajing yap jong kajing ipat jong mo ta tiwong no mentalawan ja kajing petim bar kata kabor bar kata kahima hi kani ka hima kawan hadin jong nai kawan hadin ndalawan kai lawan ja kajing petim bar kata kabor bar kata kahima ublei jongi bar kata kabor sinsyar utau kris jong nabala shop no arsut yau tau nong mudui ki para bangit jongi kahima jong blei kawan hadin kajing mipat jong discres mo kawan kini ki jingle ki jong jisu bapen mipat ki breu bapen kia ki breu kade kidak bakahima jong blei kawan mo hendak ki breu ni soi hiam tempat yo bandrong po jong ka balai ngai ong ipimไปกงลาซารัสอุลามีปันเนี่ยคิดใช้อุลาซารัสสุขลังยับชิวเนี่ยวิยับเบียนitu kena bakar asnem uji sulap penipan kianยับเบียนยับเบียนitu kum tak terter jadi Hendai hang ni hadian pan bau jisu lalek sebeneng kahima jung blai kawan mata Bamenta kan ngilala banyak pediang ni kata kajingim. Kaba ublay uai ni kajingim ke jong Jesus Christ. Kaba ngila banum yap syuk sendang. Ngin siap kuih syuk bat lesingin senang kamsyai syuk mo. Ti hadian ba usatan ulahap syakan ka pertai u Jesus Christ ulah. Menta u Jesus ulah penyo pat ya ke kaba u adang ulah do no nak kaba sedang. Berkata kalau mementa uji sukres ulalong uta unong mi kemat jongi mau ban mi kemat nak menta jongi kijat ben real pat kumbau upol uang ni kong Timothy kan nong kebaan kan khot kebasan uang badan tang uwe ublay pat uwe uksiang hapedeng ublay bat kibriu uji sukres ubama hiru ubriu dikata kadek ke ba niyo nak ni kajikai ba uji sukres udai utau adam uba khaddo ubalong uba menta uji sukres udai utau ba umlong kemusutan ulong utau ba mudui ya kita ki para bangen ubalai ban mudui henry uji sukres pat menta udai utau orang baling do jungi uba yeng nang menta jungi uba yasat nang menta jungi ti ka bible ka ong ini Namar mentang ni sultan lahap. Umdan bosyur sultan. Umdan bosyur. Ni baka Bible ka ong kumno ini. Ni mene kumno ba. Mo. Ngilong kimrao jong kapop mo. Henry minta pat. Room gang nong ka ba Henry ka dekat ka bakat pra. Ado atpau ka ong ni. Dia bala pelaj no ya pi na kapop la penlong syakri ya pi ya kahok. Ngakeren ken kum karukom breu namar kajing telot kajong kado jong pi namar kat kumba pila ai tino sisin ya kita ki dikhot met jong pi kum ki syakri ya ka bajaklia bat ya ka jingbaman sya ka banang baman kum tate minta tu ai tino ya kita ki dikhot met jong pi kum ki syakri ya ka hok sya ka jing khoi hi miswang ilong ki mara jong apa Henry minta deka ka bau Jesus Christ ulale kamde ka basulong suong no minta pi long no ki marao jong ka kanum long ka bala dari ni ya lada uji Jesus ukam simla ya ban pat kini hike hangi kilong ki basisa bangila menta banlong ki sakri jong ka namar ka ka bau Jesus Christ pada bla mo kamde ki bang supuli menta ngalong ni menta ngandai no sakri jong ka kamde ka basuk kadon ka ka ba ladet le nak menta jongi kabangin sala menta banlong kisakri jong ka namar le singi ju perkhat mo la rum ta singite ni jubun kum kitu ki jing kala momot mo bandrum ta singite ngan le no kum ta ngan long no kum ta ngan long no kum ta Henry Chalendet jong kata ban penlapat ingi bangin long sisa kum ta
kadai ni kadang jong Jesus Christ mo mungkin mai kata ni nya pa syukur sai kang nong ka ba ning kong khot ka ba khat a do khat sa mo wong da ka ba angu hau pa ubala pen bit yang ni ban long kinong yo benta na kata ka benta jong ki report ha ka jing shai ubala pelat yang ni na ka bor jong ka jing dum bat ubala pen kan ria no ingi sha ka hima jong khun ka jing e jong u ha uba ni yo ya ka jing su spa jong ni ka jing map ken ya ki pop jong ni ble wong la pen kan ria no ingi sha ka hima jong khun ka jing e jong u na ai la pen kan ria ini na ai la pen kan ria ini sha ka hima ka jong Jesus Christ khatu ka chui ke kon ula pelan no ini na ka bo jong jing dum na katakan na ka bo jong jing dum ka bo jong jing dum ke dai ke hima ka jong sultan la pen kan ria no ini na ka hima ka jong sultan sha ka hima ka jong khun ka jing e jong snap na ka ni jing pen la kten ni pe khun jong ka jing e the son of his love namar ki ba nget trinity te ki ong ba for God to be love there has to be somebody so that he can express his love u habandan manu khna mula par ka jing e hendai hang ni pada kat khat kong ba u jisu di khon jong ka jing e jong ble ma u ble la ru pa ka jing e ta ka dau sami u Jesus Christ tata melai hendai ke ka ba sutnat hang ni kalong ba hakad khot bukat sa kong ha ubangi yo ya ka jing su spa jong ni ka jing map ken ya ki pop jong ni pi ban yo long ha ka ni ka hima ka jong Jesus Christ dei na ka daw ba de su spa ni dei na ka daw ba de map ki pop jong ni dalam pada map pop jong ni dalam pada su spa ni nginum la dalele ru em bandan ka hima ka jong play nginum la dalele ru em dikata de ke ba aku apan ong ba salendet jong kata ke bangi mentang yo ban pediang ke hima jong blai kadai ne kada bu jisu ke jingne ke jong Jesus Christ ke jingyap ke jing ipat ke jong Jesus Christ ke jingle ke jong Jesus Christ yo setan mo ke jing job ke jong ta kemau ngilai pulih menes pang ke hima uji su ong no tukela ka mamut dai tukela ka mamut na ba ka ka hima jo ble kala ha tukela ka mamut na ka hima jo ble kala ha kela ka mamut tan hang ta swaro ka jing sedang jong ka jing kala mamut hang ta hiru gidan kam yu Jesus Christ na malarang ngimdan yu Jesus Christ ngim la ni kenta yu Jesus Christ ha kata ka bentar minum lara men kelapa mut kajing kelapa mut jungi kan long mentah sengi lasai kelakut kamu kajing kelapa mut kalong kapatang sipor mo kabam de ke basisha kam de kajing kelapa mut ke basisha ne siapa tahu wong to kelapa mut na baka hima jung blai kelajan kamut ke bening kong swawa pin yo ke hima jung blai ru kajing kelapa mut kalong kambar kala ka mut kikam ki apostol kalong basang khat ko balai pho bala kuai ko ni ublai ki pa jongi ulapen mi pat yo jisu ya uba phi la pen yap da ka bas den ya u hauden ya unge kamu ya yo Jesus Christ ublai ulaken tiu sha ka kti ka mon jong u ban long usiem bat unong penem ya ka ban ai ka jingkala ka mamut hau Israel bat ka jing ma ki pop ling ba jong Jesus Christ kajing kala kumut ka bening kong ka berangkam ni ka de bangin ni dangkam yung Jesus Christ bangin la kala kumut ro ni ju ibon sien ba mo ni ju mo mensual se ngar ibon sien masih kala kumut handai kam de kajing kala kumut ka besisya na malay namar ngam let show Jesus Christ ngam let show Jesus Christ kajing kala kumut ka de ka jongahi ngadul sa ka singin ngam let na kuntam tam lu sa ka singin puli kot ba kadai jifu ba hendai kelam ujisu melalai ujisu ong Yohanes nang basan dekat katsan dekat basan ong kelam manga pemla ban le
kejing kelah umut kadai kabanding kong kong san lah. Nomor 4 bangi kelah umut sisa. Gidan kam Yesus Kristus. Nomor detang mau ubala ban ay kata ni. Kejing kelah umut ba kejing mabru kipok. Kejing kelah umut ke basisa iyo ru kejing mab di pok. Mendai kong kejing kelah umut ke jong iso suyam pangnu songsi ya kai ka bola ada belet ndai undang jing kelah umut ujudas uyam songsi ada busin fasis na lade kam de kejing kelah umut usu songsi masyu songsi ya kai ka bangal ale dayam baru simin dadap saki dap dek umat saudara cik gijan dek umat saudara kam dan jing kam simale yang perubahan nang ta jongan jupin ini kam Yesus Kristus dah baca Bible ko Hebrew sao nyo nang pili ko ba mata kasngi tapi sngoy ketin ke jong trai wat pen laki dono kata ke berang kam ha berang kam kala mumut menta kasngi kala mumut let Yesus Kristus menta kasngi pinyo ka jingma pinyo bijing ko thamai sekawai dah, kumno nginyo bandrung hakahima ke jongple. Kumno nginyo bandrung hakahima ke jongple. Masuk pa. Nyata ngisa baka Bible kan hikayat ni ya. Bas pa. Mendon kam ini pengen nyambut dur. Hendai ke Bible kalau long syai pa. Mendon kam ini pengen nyambut kat. Kumno nginyo orang ta. Kitin di jong Jesus kilong kiba syai. Pat kiba sup haban sung tu. Yohanes nang balai dekat pasan ke omno. Apa biarkan bu Nikodemus kan mah? Uji su ong nu, uji su laya tu sisa nga ong hame lam dalak ha jauh beriau na ka bat nang mensim la ban let hapo kahima ible. Kat khot ka balai ong uji su laya tu bat ula ong ha sisa nga ong hame lam dak ha pat jauh beriau la ban yo I ya kahima ible. Dan tang kawai karukom dan tang kawai kelenti dan tang kawai kalan kaba nyilak banyak ban besut na kahima ke jong ble. Nak kata ka di ban kapat. Kajing kelim ta kalong kumnu kan kata jing kapat. Kumnu kalong kata kajing kapat. Rom nang basan ka dekat kaba kata ko ne. Labakum ta ken kat kumbada wei breu kapop kala besut ja ka perthai. Badda kata kapop kajing yap. Bat kumta kata kajing yam kalawan hap haki benriu baro par namar babaro ya lepop. Tika day kapop kawan rong sengi kumno nakadabu kupa temen jungi wadam lepop. Mangiru nyalong ki bapop. Mo mangiru nyalong ki bapop. Ni kam simla jit ban khai ngi hak dah kor kom bapop am. Lasu khabe ngi bapop. Deh Tengi ngilong bapop boleh nama lakai ni kapop. Kata di sisa. Teban long ibahok ru kan kamban kapat. Kapat ini nak tahu bahok. Deh kapat ini nak tahu bahok. Dah. Syuaban pulih kata ngan pulih ni ke dekat mo. Namar bon le singi ju perkhat de tang anda habang ni ale pop min salong ki pop. Jadi kamlong ta mo. Kada khot bakhat la kai thu ini ka sai bhanang ni. Kong namar hadu ka hukum kan ka pop kaladam ha ka perthai. Henry om ju khen ya ka pop haba om dan ka hukum. Bin ban kata ka jingyam ka sinsyar nadu Adam hadu Moses. Wat halor kita ru ki bam shem lal lepop ha kabas riem ya kata kajing palat u Adam. Ubalong kadul jong uta uban sawan. Hini dekat kasawai tu ni no. Kong ka hukum kawan adu noe. Nadu Moses. Ka hukum kawan adu Moses. Henry nadu Adam hadu Moses kamut syua perman ka hukum. Baru kau badan akan dikepiriat kelampat wan ke hukum ru kiap kiba klem le pop kumole wadam kai kata jingmon
Adam ule pop dah kaba direct disobedience. You boleh. Ulatip bamdai banle ande ule. Hendai kini kiwai pan. Nda ye, mesti ulatip iru em. Sukha ben, saya percaya lah khal pop bat sumat bat jaga jingyang. Tika ni ke peni baka pop kadai namar bala khai ni. Mdai ni jingle ke jongi namar ka hukum kawan hadin. Hendai suar jong ka hukum lu ka jingyap kala dan. Mo, jingyap kala dan. Kalau mut ka pop lu ka ada lupa suar jong ka hukum. Mo, tak. Tikum ta, yang ni lah kah kapop. Yang ni lah kah kapop. Yang kata kadang ban light nak kapop. Mendai deki jing lek jong ni. Bio sini perkat mo, mentah dengan lek bahan banong bahok, kam dah mentah, kam long mentah. Ada kapop kalau ada dek jing lek, te ka hok lek si kalau man mentah. Ndai kapop klamwan dek jing lek. Kapop kadai nak kadang balak khai ni. Tikum ta ka hok rukan wan tang dalak khai ni. Nak kata kadang ko ong nu. Ningkong koren kanong bakat san. Kata khot kaba sapusan ko ong nu. Kum taru la tho. Yau Adam ubriu beningkong la thau ka min sim ba in. Henry yau Adam ubakat do ka min sim ba pen in. Tihang ni upol upen i kan ni ka jinyalong. Ka kontras sa pedang Adam ubriu beningkong. But Adam bakat do ubalong Jesus Christ. Wong ni bu Adam ubriu beningkong. Walong ka min sim ba in. Mo ka min sim im. A living soul. Mo a living soul. Kam dai living spirit, a living soul. Mo tapi puli dekat Bible keren kan si iba ko ang as it is written, the first man Adam was made a living soul, not living spirit. Mo a living soul, kamu ubriu kan? Ubriu bah kada. Mo a living soul. And the last Adam was made a life-giving spirit. Adam ubah kado pada udai utau mensim ubah penim. Mensim ubah penim. Tiu Jisu ang nam yu di kini mas. Adam sama kapat yu beri no ka umat no mensim. Unum la ban sut ka hima ka jong blai. Tiu Jisu udai utau mensim ubah penim. He's a life-giving spirit. Terkadang kamu kajing kapat ingi kandai na Jisu Christ. Dah kajingan. Ka Bible ka ong am. Hentu Yohanes na meningkong dekat ba. Kat ar kat no ong. Ha kita ki balap nget ha balap pediang hu ber ki balap nget ka keten ju ha haki la ai ka bod ki nong khun ki jong blai. Khun bam sim la kha da ka mon ki jong blai. Hendai ki jong blai. Ki long ki khun ki jong blai. Katakan kajing kapat na Jesus Christ. Mo ar koren nong balai dekat kat nyo ka ong no. Tapi pulih kenil nong berkawai kan iba upol ukuran sepang the ministry of the spirit. Jajing pinyat nyam jong mesin. Haba kado ubatai uang ni mesin. Hakan ni nong dekat bukan nyu ong utrai ulong utau mesin. But ha kabadan mesin utrai hang ta don kajing lai. Utrai ulong tau mesin. Jesus Christ ulong ni mesin. Kini dekat ke seri mahabat ketua dekat ke bau ong Jesus mah. Yau tahu bahawa kun nak pelan long balai dah sisa. Di hang ni hang ta baru mensim jung trai. Hang ta dan kajing lai. Kiki hijau. Dah. Nak tak ada Bible ko ong no. But day tang anda habang ila kai ni pat nau Jesus Christ day hang ta kan bangila don hakahima ka jong blai. Ni mentang ila don hakahima ka jong blai. Mdai ba ni apsa kata ka hima hoat kata ka physical kingdom kan sawan kadang ka physical kingdom ru hadai ka bakam kong san hi kadai ka baning kong ay yangi kadai ka spiritual kingdom ni dan em hangta ada ngim dan hangta dalai ru ginum la banan ka physical kingdom. Galatia kalong ka ba san dekat kan driu hendrai nga ong to ya dau mensim tikum ta pin om pendap ya ka jingkwa ka do. Pi datang dah lah kah ni nong mensim, bangin salah banyak nong mensim. Ngimlah dong ka Bible ko ong ngiyak nong mensim, totong ngiyak lek nong ta. Kamdera ka bangi manufacture hi ka bangi, you know, persyang hi. Namar kata kado, kakwa mar persya yau mensim, pat utau mensim mar persya ya kata kado. Namar kini kia mar persya
kat ba phim yo le ya kita ki ba pi damon kaman sim belum persa kado belum persa yu men sim hadu ba de pile ke ni pinimla ben le ke ba kan ni ko de pile ke ba kan ni ko pinimla ben le ke ni ko pilong persa mo long persa kada po ong hat ko por ke jing ju bom shwa rom long ba nyu ko khasan ong ya ka ke bang ko ben le ke ba bang ko ben le ya ka tangam le ande ya ka ke bang ham ko ben le musnim ya ka tanga siam bang le long ka ka jing ju bom shwa jadi de piat pa du men sim pin sala ben le ya mon ka jong le oh dah dia yang ni dia tanggal akapat ini now Jesus Christ bolong tahu men sim pe dem tahu adam ba khadu bengila bandan ka hima ka jong le jangan pulia sekowi ke dekat long bandriu ke dekat ke pra kong ne naba uta wabet hakado jong uhi na kata kado unyo ot yakaba ut henry uta wabet hau min sim na uta min sim unyo ot ya ka jing im bam cukut jing im bam cukut gom nang iya ka jing bam cukut so banyak kali dan you could tak kubesi pun aja ni kau ini sangat aku utah badan you could udan ka jing im uji suang ngalong mga kalinti ka jing syabat ka baka jing im mauhi ulang kata ka jing im kamut bau suang tosim ka jing im den uhab bandan mau hanga hapi bangingin ulang kata ka jing im jukut takada bong na utaw umin sim utaw ba bet ha umin sim na utaw umin sim unyo od ya ka jing im jukut ni umin sim ya dewa Jesus Christ udah Jesus Christ but kam de ke bangang syuong uspun wan hi mo kani kade Galatia kalau nong kabandriu mentang la puli Galatia nong pesan mentang nyepet Galatia nong kabasau bangin penskam bag uniu mensim mendai mana pa de Jesus Christ hakajo ka sithi kalau nong kabasau kadekot kaba ndriu ong no te haba philong ki khun ublei ulapha ya mensim ukhun jong u ha ki donut jongi udak ang apa kopa pi gatiang nong kabasan kong ya kat kong mensim jong nong ne mensim ukhun nama habangi puli ki thi ki puli pra ko wai puli tang si lendong tu li mo nyawan puli lot ya kan kani ka nong kabasa kom put nok tu sedang nok senong basan ka beteng ti ka klam ong hang ni ti haba philong ki khun ublei ulak pha ya umun sim ki dono jong pi khamong ta ong ti na ba philong ki khun ublei ulak pha ya umun sim ukhun jong u ha ki dono jongi udak ang aba kopa ti pi ka jinglong jongi kom ki khun jong blei ka de na ka daw bangidon umun sim jong Jesus Christ ni Jesus dia khun jong blei ne ukhon nem yo blei pa jong Jesus khot yo blei pa jong komta lada Jesus khot ja blei pa jong ni ru ni la ban khot yo blei pa jong ni bale namar bangi don yo umun sim jong khun lada khun khot yo pa blei khot yo blei pa jong mangiru ni la ban khot yo blei pa jong ni bale namangi don yo umun sim jong khun ka jinglong jongi kom ki khun jong blei ka shong hang ta ni don ne em ya u min sim jong khun ba na ong don min sim jong khun de mano min sim jong Jesus Christ de Jesus hi ni chala ban khot yu blei aba mo aba min kop pa aba kopa kata daos ong hakad khot banyo ong bakum ta phim long shu umrao henrei ukhun ken
Tilada ukun, tilada ukun, unong yok pateng ru, da ublay. Kamu ni mentang ngilong kinong yok pateng lang bat Yesus Kristus. Kiko air ni yok. Yesus di nong yok pateng na ublay ke berkhot jong ublay di jong Yesus Kristus. Ni mentang lang ngilak don lang bat Kristus. Yang ada di jong Yesus Kristus. Ngiru ngilong kita kinong yok pateng. Hau Kristus mo. Hau Kristus. Toh. Kenit mong lakut mong. Menung ni ke hima jong ublay bakal wan pat. Hoi ngilak tip ngilai i bau Yesus ong bakal hima jong ublay kala wan la don api. Pi ke hima jong ublay kam dei kata ke ke ba. Mo bangila ban kata. Ka i bang ya keren ta. Hadi ka hima ka bla elap hangi. Daki apostol pada Yesus Kristus kadai kata ke hima ka bakal se. Ka ba ya ka jing sisa ka don hapo ka don jongi. Lukas nomor kanyo dekat barpok om ni. Ti habala keli ya da kita ki Farisi. Anda lanu ka hima ublay kanwan. Ulay tu haki bat ula om. Ka hima jong ublay kamwan da ka bakmi tu. Kamut ka hima jong ublay kamwan da ka pipet hangnu ka dan. Lane ban ong. Oh ka de katai. De ong ne. Lim ni kinamang hakmi hangne. Lane hakmi hangtai. Naba ka hima nama hakami kahima jong ublay kalong hapo jong pi. Kahima jong ublay kalong hapo jong pi. Habau Yesus wang ni kahima jong ublay kalong hapo jong pi kamut bakadan haki Farisi. Hende kadi kerkom kran Yesus. Baka hikima jong ublay kamdai kata ke ba. Pin ong kadai hang ni kadai hang tai. Hende kahima jong ublay kandawan kawan hapo jong pi. Kadai kata ka jemut kamu Yesus Kristus ong. Tanya pai bangasu Daniel mo. Daniel kalong ke banyo. Kadang meneas ong da pipuli Daniel kalong ke baar banyo. Ken sesuatu bas pang ke hima ke jumble. Daniel kalong ke banyo ke dekat ke bakat lai. Ken mau hadin bu Yesus ulet sebenar. Kadang kau ke Farisi ke bu Yesus ong kan mau. Udan bu ubreu baru spa bat ulet no sekawai kari bejengai bahar banyo pedang ya kan? Hima. Mam? Banyo pedang ya ke hima. Ti uai hakap udang len, uai haki, jadi tu kita len, mo, jadi kita len. Ti Yesus tu nong le jinglet yang tu, udah Yesus Kristus, uyan Yesus Kristus. Berulai banyak dia ya kahima. But sisa kalong sisa kam tah. Hadim Yesus ulah mipat ulet sebenarnya. Ulet banyak dia ya kahima na ulai. Kidan kini ki akli kahima le singam dong. Kahima jong setan, kahima ka jong Yesus Kristus. Ti kahima ka jong setan ngilai i. Bakam long ke ba laban ne namar ni dadap kato dadap ke Babylon wan saka Medo Persia wan saka Greece dap ke Greece wan saka Rome kum ta ter kahima jong setan kamne hande kahima ka jong Yesus Kristus kadai kata kahima ka bane ti kahima jong setan ada penilot ulado setan namar kam long ka ba long fit kapenmi kibriyo ki bayak kibriyo ki bapop kibriyo ki balang persa ublay hendre kahima ka jong Yesus Kristus dak penmi ke bahok kibriyo ki bahok mo ta brik kemen kumta tingi pet na Daniel ngong menyo dok bakat lai ko ongnya ngalayo i ha ki jing itu pa menmet bat hakmi ulawan uwe dakil o beneng kum ukun ubriyo mis kum ubriyo. But ulawan syauta ubana mendai kulong ubade ublay. Ulawan syauta uba mendai kulong. But kilawalam ya u hajan jong u. But la ai ha u kajing sensyat. But ka buram. But ka hima. But ki kinja ben riu baro. Ki jad ben riu. But ki ketin kin syakri ya u. Kajing sensyar jong u kalong kajing sensyar bom jukut. Kaban om dono bat kahima jong u kaban om penjot no yakan. Umi udah Yesus Kristus ulai ban sim ya kahima no ulai. Hadin mulai ya bulan ipan. Pi Yesus Kristus sabu mi okdiang ya kahima no ulai am. Ulah ban job ya sultan. Ulah ban job ya ko percaya. Mendai tanah kadabu Yesus di konjugal be contoh sim no ya mekan. Andre
uji su chua bu yo ketang ha ban long brio ha ban sha kijing jenja kijing stom kijing sik kijing pensyo ha ban job kita baru kan ha ban yap ading pena ha ban mipat dalam ada kompresor kini baru kau dah hantar kan ulang mentau uji su ulang bolong fit balong tahu nong sensia jong tak hima kapa jong blame mo ke hima jong blame ke bam jukut nilai kuliah mah ai jing itu rupa lai kuliah ne Lukas nong meningkong dekat ba lai pula lai kuai lai pulai ba om ba khot ikoten ju ukum tam ta par ka hima jong kalong ka and of his kingdom there shall be no end pilai in nilai kuliah ne tan kini ne ber khot ki de ki ju ki tien ki bala apply mene how isaya nong khandai dekat ban ru lai kuliah ne dekat bekat samo ba om ni bala ai hui ka jing sensia bat ka burung bat ka hima berarti kenja benrio baro kijat benrio berarti ketien ken syakri ya kijat benrio kibrio kijat benrio ken syakri ya pi nomor ba usim jong kibrio udah brio kan lada jisu udah bendeng usim jong ni uhab lu balong dewu brio tak ada seorang meneba lai iu tahu balong kun brio kamu udah brio ni dah kajing sensar jong u kalong kajing sensar bom jukut kaban am dono bat kahima jong u kaban am penjat no yaka timeno kan ni kajing ka hima jong ni i kawan ka manifest meno ba kan ni ka mamut ba meno kibri ki yo bandrung ta ka hima se kadai hakasni Pentecost kasih Pentecost balai kasih Pentecost nama ke Bible ko ong nang dala kapan umat sia haba kapat haba ka mut yu ka haba ong ka kamut kadang ke ke baja ko bakai ni yo pediang ya ka ka jingim ya ka mensim haba ka ni kimi jong ni yo pediang ya ka jingim ya ka mensim haba ka ni nu Adam ni ong yo pediang ka mensim jong no jong Adam ka mensim bo đấy thì bà khai nghi có một người ở đang nhiều mình xiêm thì cái chính ở đang ninh công ấy mình xiêm mà khôi đây akan usni cái đi cái sini Pentecost mình xiêm mà khôi bà yo đang cái si Pentecost đều mình xiêm trong khuôn trong blé bà lawan lòng brio đây mình xiêm mà khôi cũng học Old Testament bà đây bet tăng cá mình xiêm trong blé bà khăm pat sim lawan lòng brio mình xiêm mà khôi bây giờ mà cái apostol ki yo pediang ha kasih Pentecost udah mensim jong Jesus mensim khoi ubala long bala wan long beliau udah Jesus mensim khoi mensim jong Jesus Christ dikatakan nata kadau Jesus kan mau usah persa Yohanes nombor arko dukar barko ar wong to pediang piu mensim khoi persa tak daki ba wong to pediang piu mensim khoi stang koi ka dekot na puleh berkata kalau na po Rom nong bakhan sao ka dekot ka ba kan nyo omne nama kahima jong blay kamlong ken ha ka babang bar ka bati henry ha ka hok bar ka jingsuk bar ka jingkemen ha un sim kata di kahima ka jong blay kamlong ha ka babang ka bati henry ha ka hok bar ka jingsuk bar ka jingkemen ha un sim khun pi kahima jong blay ka kata kahima jong sutang nilai kalong bokum no kapop yap henry kahima jong blay ka hok ka jingsuk berkajing kemen hau mensim pun. Datang anda habang nilai pediang hau mensim jong blay. Ubah ni kau pedi bang mentang la dan haka hima ka jong blay. Ba pinyok mat datang pi kan ka hima jong blay mentang ka de ke bang hidai yok mat ru. Let's say ki ba mensua ka Old Testament ki bidang sungai. Kimpat yok pat ban mat ka. Hendak ngin mentang bang yok pediang yok mensim jong blay. Kata ka hima jong blay ka hapok jong ni. Mentang iyo ban mat kata kabor jong ka kabala ban kabangila ban im kum kibrio perten re tham le pok kala mo kabangila job ya kapok ngan puli biang sesien rom nom khat sa du khat bakhat nyo ko ongkum ne namar ka hima ka jong ublei kamlong ken ha ka babam bat ka badi henre ka hok bat ka jing yesuk bat ka jing kemen ha mensim bakhut tingui i na ka ni ka khot ba ka hima ka jong ublei ka de ka hok kajing suk kajing kemen ha mensim bakhut kabamut
bahwa pidon yu mensim bakhut dai hang takan ba pidon ya ka hok pidon ya ka jingesuk bat ka jingkiman namar ka bible ka ong hang ni bakini barwalai ka hok ka jingesuk ba ka jingkiman ka don hanu ha mensim bakhut ka bumut habang yu pediang yu mensim bakhut ubade mensim jong Jesus Christ hang takan gidon ya ka hima ka jong ublai te kum tang i ba ka hima ka jong ublai ka dai u Christ hangi u Jesus Christ hapo jongi katakan ka dai ka hima ka jong ublai namar ngila ipule mene Galatia ba ublai la pha yu mensim jong khon jong ha ki donut ki jongi kum taru ha ka bible ka ong hang ni ba ka hima ka jong ublai ka dai ka hok ka jingesuk bat ka jingkiman ha mensim bakhun ka bamut ba bangidon yu mensim bakhut ngidon ya ka hok ya ka jingesuk bat ka jingkiman ru kum ta ka hima ka jong ublai barohi ka jingbut jong ka dai u Chris hangi sai về môi được khẩn sai về được khẩn cột nặng pulin na u Lucas cầm nong ka ba khat ar kan khot ba kwa ba ai sim hai ni được khẩn nga kran ni Jesu wong ne to wat shap ting ko kin hun ibaret na ba ukpa jong phi usngo bha e ban ai happy ya kata ka hima mo kata kan ka dei ka ek ba ka ba ai sim hai nga ru bau Jesu om bau hadum shap ting ko kin hun ibaret na ba ukpa jong phi usngo bha e ban ai happy ya kata ka hima ublei usung bha e ani ban ai ya ka dei ka hima ba ka ni ka dei ka hima ka bangila ban syam tang hau Jesus Christ mo ni jui bon sen ma ki jing u Jesu bo yala shpang ka hima ka jung play pinda puli shapang pinda puli kam ki apostol ru ka nong ka ba khadu ka ma de nong ka ba ka nong tu apa ba ne sang ne ka nun ne ka tu nong ba khadu pin lab ba ka jing lab ka jing lab jong Jesus Christ ka dei ba shpang ka hima ka jung play ba balai ngong tan mar ki hakini ki farsi bu Jesu ye tho wong bon sen ma ngan penyesrim ya ka hima jung blai bat ka si ye tho khana bon bha spang ka hima ka jung blai ki bon bha tao ngan pen kun ang to te ngai la sha mo le se ya don ki di ba pat sai baru milai yang sedang ya kuliah nak ko pos spang ka hima jung blai kalau ka jen pulih ngatrai ka bajrong ha te kaburam ka jerong ha shu blai berkhan ta kaburam chu amen